Très bien. روز بخیر بینندگان ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال، گزارش مستقیم خود را از شهر بختر از ورزشگاه پختکور آغاز می‌نماییم. در دایره رقابت‌های دور سوم لیگ عالی مملکت خطلون در میدان خود با اسخط بازی خواهد کرد و پس از دایر کردن دو بازی عین حال موقع دستاورد در جدول به طور ذیل است. خطلون با کسب کردن 4 امتیاز در زینه دوم قرار دارد و اسخط باشد با 3 خالی به دست آورده‌اش در زینه ششم موقع کسب کرده است. البته خطلون با استراوشان لیدرهای چمپیونات هستند پس از دو دوره سپری گردیده و امروز خطلون میتواند که با زینه یکمی چمپیونات برآید اگر تواند که بر تیم اسخط ظفر یابد. هیئت اساسی دسته خطلون در روی اکران‌های ما و شما است بینندگان ارجمند. در خط دروازه رقم 16 کوای گودسون، رقم 17 خوشوقت میرف، رقم 23 محمد جان نسکف، 33 تونی بیکاتال، 37 روشن عزیزов، 63 عمر جان شریفов، 99 جمشید بک امیدов، رقم 25 رستم جان کوچکارов، 30 نوردین امرخودov، رقم 22 پرویز باقی‌خانov و رقم 11 باشد خیرالدین تورخانov و سرمربی این دسته اصلالدین حبیب‌اللهیف. اسخط دروازه‌بان رقم 1 دلشاد ادبویف، رقم 21 عبدالرحمن اوزاقov، 23 دلشاد جان کریمov، رقم 7 شهزاد جان مامورov، 4 شهزاد عبدالرحیمov، 70 عبدالمومین زبیرов، 19 جهانگیر سفرov، رقم 9 боирҷон сангинбоев, рақами 8 рустамҷон сабуров, 10 дилшод бозоров ва рақами 22 бошад санҷар рихсибоев. сармураббии эсхата ҳомид каримов аст. хуб, қабл аз оғози дидор албатта عکس میگیرند هر دو دسته، عکسی خاطره‌ای و بعدا این رقابت شروع میشود و خاطررسان میکنیم که دیروز در دایره دوری سومی لیگ عالی مملکت دو بازی صورت گرفت. ریگل تداز در میدان خود با روشن بازی کرد و روشن توانست که غلبه نماید با حساب 1-0 و خوجان باشد در سفر با دسته فایسکان در میدان رقابت گردید. این دور باشد بدون گل با انجام رسید. همچنین در برابر این رقابت امروز روشن ظفرآباد با کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی خواهد کرد. این بازی در همین وقت و ساعت برگزار خواهد شد و با همین دوری سومی لیگ عالی مملکت به انجام رسد و بعدا دوری چهارم باشد روزهای 23 و 24 اپریل برگزار می‌گردند. او باید خاطررسان کنیم بینندگان ارجمند که قبل از آغاز این دیدار در ورزشگاه یک اقدام
пеши даст гирифта шуд футболбозони умуман дастаи хатлон дар ҳамбастагӣ бо рӯзномаи хатлон кӯмак кардан ба хонандагони мактаби интернат ва онҳоро даъват намуданд барои тамошои ин рақобат. Ҳамчунин ба онҳо асару либос ва ҳамчунин тӯб ҳам тақдим карда шуд ки ин як мегӯям иқтидоми бисёрам назаррас ҳам ҳаст барои он толибилимоне ки дар мактаби интернат таҳсил менамоянд. Умид Каримов дар экранои мо шумо аст. Шогирдони ӯ тавонистанд мавсими гузашта дар лигаи олӣ боқӣ монанд. Дар нимаи аввали чемпионат соли гузашта эсхата бисёрам хуб нарнамоӣ кард, натиҷаҳояш хеле ҳам олӣ буд, вале баъдан қисмати дуюми чемпионат барои дастпарварони Ҳумид Каримов на он қадар хуб паси сар гардид, аммо онҳо тавонистанд ки дар лигаи олӣ боқӣ монанд. кӯмагон мунтазир ҳастанд баланд гардидани садои уштаки доварро ва ҳамин тарбиянагони арҷуманд садои уштаки довар Абдулло Давлатов баланд мегардад ва рақобати хатлону эсхата шурӯъ шуд. Хатлон бо пироҳани рангаш зард майдондорӣ хоҳад кард, бо пироҳани рангаш зард ки пироҳани хонагии ин даста аст ва эсхата бошад бо пироҳани рангаш сафед, яъне пироҳани сафарии худ вохӯрии худро анҷом медиҳад. дар даври гузашта Хатлон бо тими Истаравшан бозӣ кард ва он дидор бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. Аввалин бозии Хатлон дар чемпионат бо Равшани Кӯлоб буд ва дар ҳамин варзишгоҳ дар дерби вилояти Хатлон тавонист ки бо ҳисоби 3-1 бар дастаи Равшан пирӯзӣ ба даст оварад. дар он дидор аллакай дар дақиқаи ҳафтум футболбозони Хатлон пешсаб гардида буданд бо голизадаи Тағоизода. Баъдан Боқӣ Охунов ба задани гол даст ёфт. Турахонов бошад ҳисобро 3-0 кард дар дақиқаи 69 ва ягона голи Равшани Кӯлобро бошад Абдухалил Боронов дар дақиқаи 77 ба самар расонид. баъд аз он мусови буд 0-0 ва акнун бо эсхата бозӣ мекунад Хатлон. ин дуюмин рақобати хонагии Хатлон аст дар мавсими ки оғоз гардид. албатта Хатлон ҳадафи асосияш ин роҳ ёфтан ба ҷоми конференсияи футболи Осиё ба ҳисоб меравад, чунки он ҳаяте ки Хатлон дорад рақобатпазирам аст ва даста метавонад ки бо Ҷанд бо клуби марказии варзиши Артиш рақобати баробар нишон бидиҳад ва мавсими гузашта футболбозони Хатлон бисёрам нарнамоии хуб карда буданд. зарба ҷониби дарвоза зада мешавад. Амроқулов зарба мезанад ва ин аввалин зарбаи мустақим аст. Дилшод Адабоев тӯбро гирифт. фаъол аз Хатлон дар оғози ин дидор. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки капитани эсхата Дилшодҷон Каримов гузошт ки Нуриддин Амроқулов зарба занад. 4 легионер аст дар ҳайати Хатлон дар ин бозӣ. дарвозабон Куае Готсон, дарвозабоне ки тӯли чандин солҳо аст дар Хатлон бозӣ мекунад ва аллакай меҳру муҳаббати мухлисони Хатлонро пайдо кардааст ва ҳамчунин ҳимоятгар Тони Бикатал рақами 33, Ҷамшедбек Ҳомидов рақами 99 ва рақами 25 бошад Рустамҷон Кучкаров. футболбозони узбек дар ҳайати Хатлон ҳастанд. имрӯз дар ҳайати асосӣ бозӣ карда истоданд ин футболбозон. дар ҳайати дастаи эсхата ҳам ҳастанд легионерҳо. Санҷар Рихсибоев аз Ӯзбекистон, Ҷаҳонгир Сафаров, Шаҳзод Абдураимов ва Дилшодҷон Каримов. тамоми ин легионерҳо аз
ӯзбекистон ҳастанд. аут ба фоидаи Хатлон. мавсими гузашта мавсими дебютӣ буд барои дастаи Эсхата дар Лигаи Олӣ ва чӣ гуна ки ишора кардам, Эсхата тавом нест ки дар Лигаи Олӣ боқӣ монад. нимаи аввали чемпионатро Эсхата бисёр хуб дойр карда буд ва дар охир даста зинаи шашумро ишғол кард ба даст овардани 30 имтиёз. 9 ғалаба дошт, 3 мусовӣ ва 15 бохт. қариб ки 80% бохтҳои Эсхата дар қисмати дуюми чемпионат рост омада буданд. оҳиста оҳиста мушоҳида мекунем ки Эсхат ҳам фаъолтар гардида истодааст. имрӯз дар ҳайати асосии дастаи Хатлон ва фарқ аз бозӣ бар муқобили Саравшан Фирдавс Алиназаровро мебинем. ӯ дар бозии Саравшан аз дақиқаи аввал ҳунарнамоӣ карда буд, дар хати ним муҳофиза, айни ҳол дар курси эҳтиётӣ қарор дорад. дар баробари ин Тоирҷон Тағоизода низ дар ҳайати асосӣ нест. Умарҷон Шарипов мо дар ҳайати асосӣ мебинем ки ӯ низ дар рақобат бозии Саравшан аз дақиқаи аввал ба майдон ворид гардида буд. ва танҳо ин ду тағйироте аст ки Аслиддин Абибуллоев дар бозии имрӯза анҷом додааст ба фарқ аз рақобат бо Истаравшан. фоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. 4 ҳимоятгар аст дар ҳайати Хатлон. Хушвақтмиров рақами 17, Муҳаммадҷон Насков, Тони Бикатал ва Равшан Азизов. Тони Бикатал дар марказ ҳунарнамоӣ мекунад, дар маркази хати ҳимоя. Легионери Хатлон. дар бари ӯ аст Муҳаммадҷон Насков рақами 23 ва Хушвақтмиров ба ҳамроҳи Равшан Азизов дар канарҳои хати ҳимоя ҳастанд. ин 4 нафар. аут. дар хати муҳофиза бозӣ дорад Рустамҷон Кучкаров, Ҷамшедбек Ҳомидов, Умарҷон Шарипов ҳам дар хати ним муҳофиза аст ва имрӯз чӣ гунае ки аз протоколе ки айни ҳол дар дасти мо аст, чунин ба назар мерасад ки бо 3 ҳамлагар бозӣ карда истодааст Хатлон. Нуриддин Амроқулов рақами 30, Парвиз Боқиухонов 22 ва Хайриддин Турахонов рақами 11. дар марказ ҳунарнамоӣ дорад Нуриддин Амроқулов таҳти рақами 30. яъне нақшаи 4-3-3-ро интихоб кардааст Аслиддин Абибуллоев дар ин бозӣ муқобили Эсхата. 4-4-2 чунин аст нақша интихоб кардаи Ҳомид Каримов. ту ба маркази майдон равон карда мешавад. Тони Бикатал. тавассути канор Хатлон ба ҳуҷум мегузарад Ҷамшедбек Ҳомидов. хелам хуб бозӣ кард Шаҳзоҷон Маъмуров ва ӯ тӯбро мегирад.
Шаҳзоҷон Мамуров дар канори рости хати ҳимоя аст. Дар марказ Шаҳзод Абдураҳимов бозӣ дорад. Абдураҳмон Узоқов бо Дилшодҷон Каримов бошанд дар марказ ҳастанд. Ин ду ҳимоятгар таҳти рақами 21 ва 23. Дар хати нимуҳофиза бошад дар канори чап нарнамоӣ дорад Боҳирҷон Сангинбоев рақами 9. дар канори муқобил аст Абдулмумин Забиров ва ҳамчунин Ҷаҳонгир Сафаров дар марказ бозӣ карда истодааст бо Рустамҷон Сабуров. Абдулмумин Забиров дар марказ аст дар нефтараш дар маркази хати нимуҳофиза ва дар хати ҳамла бошад Дилшон Бозоров бо Санҷар Рихсибоев. ду ҳамлагари асосии Эсхата нарнамоӣ карда истоданд. Эсхата дар даври гузашта аз Файскан дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд. Санҷар Рихсибоев ягона голи Эсхатаро ба сама расонид дар ҳамон рақобат. Бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрда истода буданд бозингарони Эсхата. Баъдан онҳо як голро ба сама расониданд. талош карданд ки ҳисобро баробар намоянд, вале голи задаи Шавкати Ҳотам дар дақиқаи 75-ум имконият нагузошт барои Эсхата то ин ки соҳиби як имтиёз шавад. дар бозӣ бо тими Файскан дар хати дарвозаи Эсхата Муъминҷон Гадойбоев буд. айни ҳол ӯро иваз кардааст Дилшод Дадабоев таҳти рақами 1. дар ҳайати асосии Эсхата мо намебинем Соҳибҷон Ҳакимовро капитан, ки имрӯз Дилшод Каримов капитани Эсхата аст. айни ҳол ӯ аз аут ӯро ба бозӣ медарорад. Абдулмумин Забиров ҳамчунин дар ҳайати асосӣ нест Абдусамад Самадов таҳти рақами 81 нимуҳофизатгар. ва дар умум се тағйирот дар ҳайати асосии Эсхата ба чашм мерасад. бидуни лаҳзаҳои хатарноки голзанӣ даҳаи аввали ин рақобат паси сар гардид. футболбозони Эсхата талош доранд ки айни ҳол бо прессинг тӯбро бар бигардонанд ба ихтиёри худ. дар ду бозии доиркардаи худ Эсхата танҳо 2 гол ба сама расонидааст ва бозӣ аз ҳама мушкил барои Эсхата ин дар даври якуми чемпионат буд, вақте ки онҳо дар дерби суғд бо Хуҷанд рӯбарӯ шуданд ва голи задаи Шаҳзод Абдураҳимов дар дақиқаи 3-ум илова кардаи довар имконият гузошт барои Эсхата то ин ки онҳо бо ҳисоби 1-0 бар Хуҷанд зафар ёбанд. партоф босам ба Нурдин Амроқулов. Амроқулов ин дафъа ба ӯ имконият намедиҳанд. Абдулмумин Забиров пас медиҳад ба Ҷаҳонгир Сафаров ва Куае Готсон. бозингарони ҳайати захиравии Хатлонро мебинем. Шаҳром Исмоилов дарвозабон инҷо аст. Комронҷон Исмоилов нимуҳофизатгар, Саидчо Бозоров, Бобошо Маҳмудзода, Тоирҷон Тағоизода, Сунатулло Исмоилов ва Фирдавс Алиназаров нафароне ҳастанд ки метавонанд дастаашон дар рафти Нидор кӯмак расонанд.
Тони Бикатал. Дилшодҷон Каримов тӯбро мегирад. шумораи қоидаваронкуниҳо ҳам зиёдтар ба чашм мерасанд дар қисмати якум. Тони Бикатал. Зариши Бикатал. Тӯбро аз даст медиҳад. ду бозингари дастаи Хуҷанд, Дилшод Бозоров ва Абдулмуин Забиров мебинем ки дар ҳайати Эсхата ҳунарнамоӣ карда истодаанд. Эсхатам ҳайати худро барои мавсими ҷадид қавиям кард. ҳаҷм менамоем байни ҳуҷум Марҷон Шарипов Дилшод Бозоров айни ҳол Эсхата бисёртар аз аксулҳуҷумҳо кор мегирад. Дилшод Бозоров ро аз даст медиҳад. Дилшод Бозоров мухлисони хатлонро бубинед. мурашон хеле ҳам зиёд аст дар варзишгоҳ, вале онҳо дар як тарафи варзишгоҳ нишастанд. Дилшод Бозоров мавсими гузашта дар ҳайати Хуҷанд дар Лигаи Олӣ ба задани 12 гол даст ёфт. беҳтарин нишонзан Манучер Ҷалилов шуд бо 18 гол, баъдан Рустам Соиров бо 15 гол дар сенаи дуюм қарор гирифт. Илҳом Баротов 13 гол зад ва Дилшод Бозоров бошад 12 гол. با دعوت کردن دلشاد بازارов ба ҳайати худ албатта Эсхата мехоҳад ки хати ҳамлаи худро қавӣ намояд. мавсими гузашта имконият барои хатлон зарбаи хелоам сахтро бармегардонад. Дилшод Дадабоев Марҷон Шарипов зарба задааст. ва мухлисони хатлон ҳам фаъолтар мешаванд. зарбаи кунҷӣ Марҷон Шарипов дар назди тӯб аст. артофи Марҷон Шарипов. аз ҳайати Эсхата гуфтем дар мавсими гузашта 9 голро легионери узбек Акобир Тураев ба самар расонид. беҳтарин нишонзани Эсхата аз ӯ буд. Санҷар Ихсибоев ҳам хеле ҳам фаъол ба чашм мерасид мавсими гузашта. айни ҳол ду футболбози голзан Ихсибоев ва Бозоров дар ҳайати Эсхата ҳастанд. Дилшод Бозоров аммо садои шаки довар баланд мегардад.
Фаридин Турахонов. دقیقه 20 بازی خطلون و اسخط است. حساب 0-0. علیدین نبی‌بولویف در موقع تکنیکی قرار دارد و در فکر آن است که چگونه بازی رو بهتر نماید. البته در اداره کردن توپ با خطلون فاول است، اما لحظه‌های گلزنی خیلی هم کم هستند. ایرسول با یک مشکلی توپ رو میگیرد. ارشاد دبویف ارتفتی رستم جان کوچکارف بود. دیگر توجه میکنیم با این هجومی خطلون که آفساید به خط گرفته می شود. ارشاد دبویف اگر اسخط در بازی امروزه غلبه نماید 6 امتیاز کسب خواهد کرد و دسته با هزینه یکم خواهد برآمد. و اسخط باید خاطر رسان کنیم که در دور آینده اشتراک نخواهد کرد. بازی دسته با استقلال موقوف گذاشته شده است بنابر سبب اشتراک استقلال در مرحله گروهی لیگ چمپیونای آسیا. باز یک قدم ورانکنی دیگر. این دفعه در زمین است محمد جان نسکف. شجون کریموف با سر بازی کرد. بیکاتال عبدالمومین زبیرов ماس عبدالمومین زبیرов معاین میکند سمتی هجوم‌های اسخط رو. این فلوبوزی خط نیم افسای تکیه‌گویی اسخط از فایو البته خط نمودن هجوم‌های رقیب است و همچنین آغاز نمودن هجوم عبدالمومین زبیرов. پاس عبدالمومین زبیرov با دلشاد بازارov. تونی بیکاتال قاعده بازی رو ویران کرده است با عقیده دوبار. وضعیت استانداردی با فایده اسخط مسافه تو با دروازه کوای گودسون. البته مسافه هست که از این موقع ضربه زده می شود. یک ضربه سخت و دقیق لازم است برای شهزاد عبدالرحیمov. شهزاد عبدالرحیمov و ضربه زده خیلی هم بلند است. شهزاد جان مامورجانov
Дилшод Бозоров. барои футболбозони Исхата Дилшод Бозоров ва Санҷар Ихсибоев имконияти камтаринро дода истодаанд ҳимоятгарони Хатлон. Шаҳзодҷон Мамурҷонов. Мамурҷонов партофтиу Санҷар Ихсибоев ба туб намерасад. Бомоно дар дохили ҷаримагоҳи Хатлон аст, вале ҳамлагар Хайриддин Турахонов кӯмак мерасонад ба хатти ҳимояаш. ино бар сабаби иштибоҳи футболбози Хатлон Наниҳол аут ба фоидаи Исхата таъин карда мешавад. Дилшодҷон Каримов. дар умум дастаҳои Хатлону Исхата миёни ҳамдигар се бозӣ доир кардаанд. ҳар сеашро мавсими гузашта бозии якум бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид дар Хуҷанд. рӯзи 5 апрел рақобат сурат гирифта буд. баъдан рӯзи 28 август Хатлон дар ҳамин варзишгоҳ бо ҳисоби 1-0 Исхатаро ноком кард. бозии дуюм ҳам дар ҳамин варзишгоҳ сурат гирифт моҳи ноябр. Хатлон ин дафъа бошад бо ҳисоби 2-1 зафар ёфт. Насков. Санҷар Ихсибоев. Насков. Хато мекунад Насков. сурати бозӣ хеле ҳам паст аст. меҳмонони арҷманд тамом қатар бозии ҷолибро тамошо карда истодаем дар шаҳри Бухтар. Хатлон Исхата аз рӯи идора кардани туб Хатлон бартарӣ дорад. аз рӯи шумораи зарбаҳо низ бартарии Хатлон ба чашм мерасад, вале ҳолатҳои голзанӣ хеле ҳам кам ҳастанд. дар майдон нигоҳ дошт ҷаҳонгир Сафаров, аммо тӯб аз майдон берун шуд. ҷиҳати рақобат кардан барои ба даст овардани роҳхати марҳилаи гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи Осиё, албатта барои Хатлон зарур аст ки дар оғоз мунтазам соҳиби имтиёз шавад. чӣ гунае ки акай мухлисон огаҳ ҳастанд, нафароне ки ба чемпионати Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд, ду даста имконияти мустақиман ба марҳилаи гурӯҳии лигаи ҷоми конференсияи футболи Осиё роҳ ёфтанро доранд. дастаҳое ки зинаи дуюм ва сеюм роҳ менамоянд ва ҳамчунин қаҳрамон ба лигаи чемпионҳо меравад. ба марҳилаи гурӯҳӣ
Shahzodjon Ma'murjonov. Misoli balandi Ma'murjonov. و ضربه کنجی نوبتی اکنون از کنار مقابل که با بازی در آورده می شود. ارسالی بلند این دفعه باشد تو با نزدی شاهزاد عبدالرحیموف روان کرده شد ولی او امکانیت ضربه زنی رو نداشت. تونی بیکاتال فاول میشوند مخلصان خطلون. تونی بیکاتال سرتر مشاهده کنید که بیرون از جریمه گو فوتبالبازان خطلون تلاش کرده ایستادند که ضربه بزنند. این الکی دیومین ضربه میزبانان است بیرون از جریمه گو. ضربه اون خدر قوی هستند از همین لیوز درشاد دادابویف آنها رو با آسانی میگیرد. و تغییرات انجام داده می شود. توهیر تقوی‌زاده به میدان وارد میگردد پس از چند لحظه تحت رقم 18. اصلی نبی بلوی فلکه در دقیقه 32 نیمه اول لوبوز رو عوض خواهد کرد. توجه میکنیم که توهیر تقوی‌زاده کی رو عوض خواهد کرد. و او عوض میکند جمشید بیک حمیدوف رو. لگنیر خطلون میدان رو ترک میکند و توهیر تقوی‌زاده در موقع او بازی خواهد کرد. مرجان شریپوف سنجر ریخسیبوی وارد جریمه گام میشود. ریخسیبوی ضربه سخت سنجر ریخسیبوی و کوای گاتسون و توپ رسید دروازه‌بان خطلون. این خطرناکترین هجومی اسقط است در نیمه اول. با سرعت وارد جریمه گاه شد. شماره امتیازهای خطلون با استراشان برابر هستند ولی بنابر سبب بهتر بین تناسب توپ‌های استراشان از استراشانی ها در زینه یکم قرار دارند.
بسیار یک بازیگزاری خوبی فوتبالبازی ختلان، اما اشتباه میکند شهزاد جان مامورجانов. پاسی با سرعت تر لازم بود با سنجر اخسیبویف. سپارش‌های اسدالدین امیربلویف با خیرالدین تورخانов. عبدالمومن زبیرов. بازم دلشاد کریمov نمیتوانند از پرسینگ خود را رها کنند. بازیگران ختلان، بازیگران اسخاتا افتشید. سنجر اخسیبویف بود. دلشاد بازارov. دلشاد بازارov را اونقدر فاول نمیبینیم. هر دو فوتبالباز کلید برداشته بودند در این حال آماده هستند که رقابت را ادامه بدهند. بار دیگر توجه میکنیم به امکانیتی که داشت شهزاد جان مامورجانov. دقیقه 37 بازی حساب 0-0. رقابت ختلان و اسخاتا. بوهرجان سنگینبویف. ارتفتی سنگینبویف. خوشوقت وقت نکردن خط حمایه اسخاتا برای تیم ختلان کلام مشکلات را ایستاده است در این دقیقه ها. یک فوتبالبازی بازی ساز نمیرسد با ختلان. بازیگران هیئت ذخیروی اسخاتا را میبینیم. مومینجان گدایبویف، عبدالصمد صمدов، ابراهیم خان نشانخانov، مومینجان مومینов، مختارجان حضرتов و دلشاد خوشبختov. اینا هستند آن فوتبالبازانی که در کرسی احتیاطی اسخاتا قرار دارند. مرجان شریپov ارسال نوبتی او. محمد نسکov. در کوشش اولی خود نتوانست که ارسال نماید نسکov. ارتفتی او. نسکov این دفعه زمینی توپ را روان میکند تا بیکتال. با این عمیق میزند بیکتال. خیلی مشکل بود. جان تقاضی داد توپ را در میدان نگاه داشتن.
خب 5 دقیقه دیگر بینندگان ارجمند تا انجام این وقت اساسی نیمه اول باقی میماند. حساب 0-0 در بازی ختلون و اسخطه. خطای گلزنی خیلی هم کم هستند. شد کریموف. اسخطه بسیار توسط کناری چپ با هجوم میگذارد. در اینجا قرار دارد بوهرجان سنگینبویف تحت رقم 9 و اولین کارت زرد داده می شود و عبدالمومن زبیرов برای قویده بازی را ویران کردند. این واسطگری تکیه‌گاهی اسخطه اجازه داده می شود. با توپ نرسید اینجا و خیلی هم پاقچی خطرناک هم انجام داد. یک ارسال به داخل جریمه گوی اسخطه. شهزاد عبدالرحیمov بازیگر مرکزی اسخطه تو رو بازی می‌دارد. اسدالدین حبیب‌اللهیف با یاردمچیان خود این حال مشورت کرده است. البته اون بازی که این حال نشون می‌دهد خطلون فکر می‌کنم که تبدیلی مربی نیست. زیرا اسدالدین حبیب‌اللهیف می‌دونیم که چگونه می‌خواهد شاگردانش نمایی کند. آسیب 2020 بازی خطلون همگان را به حیرت آورده بود. دسته برابر با استقلال بازی میکرد و نزدیک هم بود که استقلال را ناکام نماید و یکی از موسم‌های بهترین بود برای خطلون. بازیکن جوانی دسته نمایشان در سطح خیلی هم بلند بود. دلشاد بازارف پس دلشاد بازارف ضربه و گل اسخطه پیشتر می شود در دقیقه 43 رقابت. سنجر رخسیبویف گل میزند در وقت ضروری در موقع ضروری قرار گرفت. این حمله‌گر حساب را میکشاید. توجه میکنیم توپ رو بسیار هم خوب گرفت در کنار رستمجان صبورов بعدا دلشاد بازارов پاسیو با سنجر رخسیبویف. دلشاد بازارов و سنجر رخسیبویف در تنهایی ببینید که گلی دستشان رو به ثمر میرسونند. در موقعی نادرست قرار داشتند حمایتگران خطلون در این هجوم. اکنون فعالتر میگردد خطلون. ببینید از عمل و حرکت های بازیگران این دسته معلوم است که اونها در حال میخواهند که فعال شوند و حساب را برابر نمایند. در نیمه اول باشد، وقت خیلی هم کم است.
عبدالمومن забиров илҳом хуб тӯбдуронӣ карда истодааст Абдулмумин Забиров ва Дилшод Бозоров боз ҳам дар канори рост қарор мегирад. бо прессинг футболбозони аз хатта тӯбро гирифтанд дар ҳуҷуме ки гол зада буданд. Бозоров Санҷар Ихсибоев ин дафъа бо сар хост зарба занад. ҳадуда хеловар мешавад ба вақти асосии нимаи аввал. Муҳаммадҷон Насков аз ҳайати Хатлон дар нимаи аввал якчанд талошу кӯшишҳои Нуриддин Ҳамроқуловро дидем. бисёртар тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузашт Хатлон. бисёртар дар марказ Хатлон тӯбро идора мекард. дар дохили ҷаримагоҳи рақиб имконият хело ҳам кам буд. зарбаи Парвиз Боқиёхунов Дилшод Дабоев ин дуюмин бозӣ аст ки ин мавсим аз хат аввалин шуда гол мезанад. дар рақобат бо тими хуҷандам шогирдони Умид Каримов голи якуми бозиро ба самар расонида буданд ва он замон голро дар лаҳзаҳои охири бозӣ ба номашон сабт карданд. Насков Абдулмумин Забиров ва ба анҷом мерасад нимаи аввали бозии Хатлон эсхата бо ҳисоби 0-1 пешсаф аст. пас аз хотимаи қисмати аввал танаффус мекунем ва баъдан нимаи дуюми бозиро якҷоя тамошо хоҳем кард. муро тар накунед.